Quote unquote, dugay naman na. Mao gining sagad komento sa mga Dabawenyo human gibutyag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla no ang pagpatuman sa Anti-Public Intoxication Act diin asa ginadili ang pag-inom sa kalsada. Og ayhan ato palawman atong usang paminawon daw be unsa ilahang reaksyon kalabot niini atong unahon si Sir Eddie of Bukana, Davao City. Kanang sa mag-inom sa kilid sa kalsada depende sa kuano sa og sa imong balay tungod or wala ka nakalapas sa boundary sa kanang sa kalsada sa gobyerno o sa imong okay ra nang nakasulod og sa gawas di na pud pwede na kay maka-distract na mga sa mga mangagi nya marag mataha na nga nagainom diya lamin nagmahubog na. Pero ikaw sir, nagainom ba ka? Asa ka usually nagainom if ever? Nagainom sa sulod sa balay depende na po siya dapin sa akong balay pero boundary sa akong balay. Pero kaning balaod sir, sa tan-aw nimo makunhuran or mabawasan kaha ang mga krimen sa Davao City kung ipatuman kini or sa Pilipinas sir? Sa ako may man na kay noon kay para malikayan pud tong depende man sa nag-inom ka mga batanon lam nagara-gara na lagmit maka tag-away kung nasa daplin. O mag-inom na sa sulod yun sa balay mahimo or nasa proper nga imnanan jud. Alright, mao kato siya si Eddie of Bukana, Davao City, Radyo Manleo og atong dawaton dayon ang ikaduhang reaksyon gikan kang Roselio sa City Hall Drive, Davao City. Kay walay samok, may kuan ba, wala kay mangharas og mga tao na wagi di ka madlok kay walay kuan kayo. Mas dindot gyud siya ma'am. Kay kana po tong giingon ni Bersamin sir nga pagka nang ipatuman siya kay usually kana mo gud daw sugdan sa nang mga harassment, labi na pagmahubog, inana gud. Oo. Nagabang maoy. Nagabang maoy may pagpuyo na lang. Mao gyud sir. Kaya na mag-inom kung sa balay, sulod. Yung sa gawas, ayaw lang. Kaya na may mangagi, mga babae mangagi. Di ba, bastos sa mga palahubog. Kapag mga palahubog nga maoy kayo. Ikaw sir, naka-experience na ba ka nga mahubog or nagainom pud ba ka? Oh, pero dili man ko sa kalsada mainom. Sa sulod lang di. Sulod, kung dili sulod sa bar ana. Kasi pag auhag nimo pud sir sa mga kanang manginumay, inana nga dapat maging responsable ba? Dapat kung mag-inom, ibutang sa tiyan, dili sa utok. Kaya kung makuha na sa utok, makuha naman na madimonyo naman o gunahuna. Pag sige nagpangaras, mangisog na kay lagi hubog. Dili nakakontrol sa sarili, di ba? Diba, kung mahubog man lang gani, matulog na lang iliguman. Di ba? Nga naman ko, pag mahubog ko, matugra ko eh. Sana all makatulog dayon. Because unfortunately, Radyo Manleo, no, saan ka na ito makita sa mga advertisements? Yes. Nakabutang yun na pagka nang advertisement na ka ng mga inimnon, lagi na nakabutang ng drink moderately. Gumikan dili Lahi po gihapon. itong responsibly. Oh, lahi po na Lahi po responsibly. Oo. Kaya dili gihapon malikayan nga aduna gihapon yung mga krimen nga nagapanghitabo og sagad. Makita nato sa mga blotters, Yes, no? Oh, exactly. inana, no? Nga kanang ang maong suspect giingong lango sa ilimnong makahubog. Yes. Anagod. And this is the reality mga kasama nga naagay mga inana nga kaso nga bisan pa og bawal ingon ana daghan nagka ng mga. Actually, nag-start ni siya sa Davao City year 2017. And then katong nahimong presidente si FPRRD, gipatuman po din pero din na to ma-cite no kung unsa gitong specific nga law nga iyahang patuman. Mao nang katong sagad sa mga reaction sa mga Dabawenyo, mao na lang ginaingon nga kanang dugay naman na because kabalo sila nga dinhi sa Davao City ha ginadili gyud ang pag-inom sa kalsada or kining sa kadalanan.